Allahu Akbar, Allahu Akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا. Muhtaram din kardeşlerim, bilgili bolğança biz Şaban ayına kirdik. Hem de Şaban ayı bizning için, Müslümanlar için ni sebepli bizning için kıymetli bir ay bulup sanalganın hem de anda nindi vakigalar bulganlığı turunda vaazlarda silene hem de yakında bulaşak vakiga ul da bulsa Tahvilul Kıble isimli bir vakiga. Tahvilul Kıble, muhtaram din kardeşlerim, nerse degen söz, ul Müslümanlar için namaz kıla tıran kıblanın özgeruğu degen söz. Özgeruğu degen söz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her vakit Allah Teala'ga dua kıla tıran bula. Yalvara tıran bula. Bir gerek de Mekke şehrinden, özünün tuğan şehrinden ağır şartlar sebeple köşüp gitkenden soň Allah Teala'ga yalvara tıran bula. Bilgili bulgança birinci kıbla Müslümanların birinci kıblası ol Mescid-ül Aqsa, Aqsa Meşidi, Kudüs şehrindeki. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her vakit özünün Mekke şehrin sağına tıran bula. Medine Münevvere'ye köşüp gitkenden soň. İkinci şiratta muhtaram din kardeşlerim, Ka'batullah'ını, İbrahim aleyhisselam tüzügen Ka'batullah'ını sağına tıran bula. Hem de yüreğe her vakitte da yana tıran bula, sağıngaç. Allah Teala'ga yalvara tıran bula. Ey Rabbim, sen bizge kıbla benim ümmetim için hem de benim ümmetim için kıblanı, namaz kıblasın Ka'batullah eyle. Mekke-i Mükerreme'deki Ka'batullah'ını eyle deyip eyte. Allah Teala'ga yalvara tıran bula. Hem de tağın bir mesele boyunca, tağın bir sebep boyunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yüreği yana tıran bula. Nindi sebep boyunca? Çünkü Kudüs şehrine Medine Münevvere'den, hatta kartadan korasak Medine Münevvere'den Kudüs şehrindeki Aqsa Meşidine yönelgen vakitte namazga Ka'batullah arkasında kala tıran bula. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ne bigirek de borçlu tıran nerselerden. Hem de Allah Teala'ga her vakitte de yalvara tıran bula. Hem de Allah Teala bunun turunda ayetlerde eyte, şulay deyip eyte, قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz muhakkak görebiz. Sen özünün yüzünü haber kütüp kökke karab turasın. Belki benim kıblam özgerir deyip, belki benim ümmetimin kıblası özgerir deyip. Her vakitte da kökke karab turasın. Hem de قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. Hem de sen bil, biz muhakkak senin yüzünü hem de Müslümanların yüzün namaz vakitinde Ka'batullah tarafına yöneldiremiz. Özünün razı bulgan tarafka yöneldiremiz deyip eydi Allah Teala. Bunda muhtaram din kardeşlerim, kaybir meselelerini aşıklap gitesi kileydi. Birinciden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret kılgandan soň özünün vatanın sağına tıran bula. Hem de vatanının siyuğuna bir delil bulup tura. Yani her bir kişi özünün vatanın siyerge tiyişli degenini anlata. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Medine bir yaktan alayık Irak'ta tugel. Lekin sağına tıran bula. Şuluk yarım uturavda, lekin sağına tıran bula özünün vatanın. İkinci itiraf muhtaram din kardeşlerim, hatta hadislerde eytile. Araplar turunda, bigirek de Kureyşiler turunda
үзенең халкын, үзенең милләтен ярата торган була. Бу да безнең өчен бер дәлил булып тора. Без дә үзебезнең милләтебезне яратырга тиешбез. Шул нюансны гына аңлатып китәм, аннарысын дәвам итәм. Ләкин үзенең халкыңны, үзеңнең милләтеңне сөю, аңарга карата мөхәббәт нәрсә дигән сүз соң ул? Ничек булырга тиеш, нәрсәдә чагылырга тиеш? Ул мөхтәрәм дин карашлар, әлбәттә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безнең өчен бер үрнәк булып тора монда. Ничек сөя иде, һәм дә без ничек сөяргә тиешбез? Үзеңнең милләтеңне өстен куюмы? Ул үзеңнең милләтеңә карата мөхәббәт. Яисә, мөхтәрәм дин кардәшләрем, нинди генә гынах кылмасыннар, үзеңнең милләтеңнең эшләгән эшләрен хуплаумы? Үзеңнең милләтеңә карата мөхәббәт. Яисә башка нәрсәме? Башка нәрсә, мөхтәрәм дин кардәшләрем. Үзеңнең милләтеңне сөю, үзеңнең халкыңны сөю, нәрсә дигән сүз? Ул алар өчен борчылу дигән сүз. Ягъни минем милләтем Җәннәткә китәр өчен нәрсә эшләде микән? Аның өчен борчылу. Җәһәннәмгә китмәс өчен нәрсә эшләде микән? Аның өчен борчылу, мөхтәрәм дин кардәшләрем. Хәзерге вакытта күп кенә күрәбез. Никахларга да барабыз, башка мәҗлесләргә дә барабыз. Яшьләргә никах укыйбыз, 25 яшына кадәр җитәләр, 26 яшына кадәр җитәләр. Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ кәлимәсен үзенең телләре белән әйтә алмыйлар кызганычка каршы. Ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ диннең, иманның булуына бер дәлилне әйтә алмыйлар. Ләкин шул ук вакытта француз телләрендә, Кытай телләрендә сөйләшәләр, белмим, скрипкада, контрабаста булсын, анда пианинода булсын, башка нәрсәләрдә булсын, өйрәнәләр. 25 яшына кадәр, 26 яшына кадәр затлы университетлар тамамлыйлар, ләкин ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ сүзен белмиләр кызганычка каршы. Менә ул вакытта, әгәр дә милләттәшләребездә менә шушы борчылу булса, ул вакытта, мөхтәрәм дин кардәшләрем, ул үзенең халкына карата бер мөхәббәтне аңлата. Моның мизаны, моның үлчәве безнең динебез. Аллаһ Таала дин иңдерде безгә, Коръәни Кәрим иңдерде, һәм дә Коръәни Кәримне аңлатучы Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямны күрсәтте безгә, һәм дә безнең өчен ул кыйммәтләр, алар күрсәткән кыйммәтләр, динебез булсын, Коръәни Кәрим булсын, Коръәни Кәрим аеручы буларак безгә билгеле начарлыкны, игелекне һәм дә начарлыкны һәм игелекне аера торган нәрсә буларак билгеле. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям да аны аңлатып күрсәтте. Әгәр дә без аларга иярәбез икән, һәм дә безнең милләтебезне, безнең халкыбызны аларга карата без юнәлтерәбез икән, ул вакытта үзебезнең милләтебез өчен борчыла торган булабыз. Башка нәрсә түгел. Балет яисә анда контрабастамы, анда театр белән безнең милләтебез, мөхтәрәм дин кардәшләрем, сакланмады. Безнең алар белән, хәтта язучылар белән дә түгел, шагыйрьләр белән дә түгел. Безнең милләтебез дин белән котылды. Дин белән котылды. Дин булганга күрә. Һәм дә Аллаһ Таалага шөкерләр булсын, безгә шушы динне кабул итәргә насип әйләде безнең халыкка, башка халыкларга да. Һәм дә әлбәттә үзебезнең милләтебезне өстен куймыйча, милләт өчен борчылырга һәм дә милләткә карата мөхәббәт булырга тиеш. Бу икенче мәсьәлә булды. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның никадәр үзенең милләтенә карата, Курайшиләргә карата һәм дә үзенең ватанына карата нинди борчылуы бар иде, һәм дә безнең борчылуыбыз нинди булырга тиеш икәнлеген без менә шушы Шабан айының фазиләтләрен укый аңлый башладык. Һәм дә аятның дәвамында шулай дип әйтә Аллаһ Таала: "Фалануаллияннака киблатан тардаха, фавалли ваҗһака шатрал масҗидил харам." Һәм дә хәзерге вакытта син харам мәчетенә, мәчет тарафына үзенең йөзеңне юнәлдер дип әйтә Аллаһ Таала, әмер бирә. Һәм дә билгеле булганча, ул кайсы мәчеттә була, менә шушы
tahvilul qibla, ya'ni qiblaning o'zgaruvi qaysi masjidda bo'la? Banu Salama ismli masjidda. Hozirgi vaqtda ul Madina Munawvara shaharida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning masjididan 5 shoqirim yiroqlikda hozirgi vaqtda haj qiluvchilar ekskursiyada, yoki umra qiluvchilar ekskursiyada boralar ul masjidda. Onun boshqa ismi Masjidul Qiblatayn, ikki qiblaning masjidi. Onun voqea nishik bo'ldi ul? Namaz qılalar idi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hamda sahabeleri ridvanullahi ta'ala aleyhim ecmaîn namaz qılalar idi. İle namazının 2 rekatın o'qib bitirmez Allah Teala emir qıla o'zingizning qiblag'izni o'zgartigiz deyip. Hamda şul namaz vaqtında 15 Şaban gününde hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem de onun sahabeleri ul qiblani o'zgardi. Hem de bundan so'ng her vakitte da Allah Teala şulay deb aytdi: "Falanuwalliyanaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum." Ey musulmonlar, siz qoydag'ina bo'lsangiz da fawallu wujuhakum shatra. O'zingizning yuzlaringizni namoz vaqtida ul Ka'batulloh tarafına yo'naldirgiz deb aytdi Alloh Taala. Va innallazina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ul vaqtdagi xristianlar, yahudilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning haqiqat bilan kelganligini bila turgan edilar. Hatto yahudilar ul vaqtda Arabiston yarimi turavuna 300 yil ilk kela turgan bo'lganlar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yordam etar uchun g'alimlari ularni jibaralar edi. Ondagi qabilalar Banu Qurayza bo'lsin, Qaynuqa bo'lsin, boshqa qabilalar bo'lsin, ular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yordam etar uchun kela turgan bo'larlar. Lekin ular o'ylalar o'zlaridan payg'ambar kelajak deb. Chunki ko'p payg'ambarlar ulardan kelgan edi. Ular da takabbirlanib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni qabul etmadilar payg'ambar bo'larak. Lekin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oxir zamon payg'ambarining kelajagini ular bilalar edi, hamda onlarga yordam uchun kelalar edi. Hatto onun hurmatini Tavratga qul qo'yib, ular aytalar edi Alloh taolaga Qurayshlar hamda boshqa mushriklar bilan so'g'ishgan vaqtda Tavratga qo'llarini qo'yib, ey Allohim, mundag'i yozilgan payg'ambar hurmatini sen bizni o'tuvchilar et, ya'ni bizni jenguvchilar et qil deb ayta turgan, deb yolvora turgan bo'lalar hamda so'g'ishlarni buning hurmatini, ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hurmatini jengalar edi. Bu da bir ma'lumot. Hamda shulay yo'q. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. Hamda Allah Teala her vakitte da onların nerse kılacakların, nerse işlegenlerin, sizning da, onlarning da, bütün kişilerinin de haberdar deyip ayta Allah Teala bu ayeti kerimede. Bunun turunda hamda şulay Ka'batullah turunda da Allah Teala ko'pgina xabar etdi. Şulay yo'q muhtaram din qardoshlarım, tag'in narsa turunda xabar bermoqchi bo'lam. Şulay yo'q 15-kunda, 15-kechada Şaban oyining Baraat kechasi bo'la. Baraat kechasi ul Qadr kechasining bir muqaddimasi deb aytsak bo'la. Chunki shulay yo'q Alloh taolo uni ko'rsatdi bizga. Qadr kechasini ko'rsatmadi, lekin Baraat kechasini Qadr kechasidan ayrimli bo'laroq bizga ko'rsatdi. U ibodat kechasi. Hatta Alloh taolo indirgan oyatning inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin, ya'ni biz Qur'oni Karimni ul kechada indirdik deb aytuvi da qo'y bir g'alimlarning aytuvi bo'yicha, fikri bo'yicha ul kecha turunda edi. Nishigindi Qadr kechasida indi bit Qur'oni Karim. Baraat kechasida muhtaram din qardoshlarım birinchi Ma'mur, Baytul Ma'murga inga, ondan so'ng Qadr kechasida ul birinchi qat ko'kka inga. Va mana shulay deb ana tafsirlaganlar bizning olimlarimiz, ya'ni mana shu inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin, mubarak bir kechada biz ana indirdik deb aytuvi da Alloh taolaning qo'y bir olimlar mana shulay deb tafsirlaganlar. Shulay yo'q bu kecha turunda narsa deb aytadilar. Albatta igilik kechasi, izgilik kechasi, Qadr kechasining bir muqaddimasi bo'laroq albatta bizga da
гыйбадат, һәрбер игелек, һәрбер изгелек, һәрбер кичәдә кылган игелекләребезне әлбәттә Аллаһ Тәгалә күреп тора, билгеләп тора, хәбәрдар булып тора, без фәрештәләр язып торалар. Һәм дә аның өчен, мөхтәрәм дин кардәшләрем, бу кичәдән дә гафил булырга, безгә Аллаһ Тәгалә булудан безне Аллаһ Тәгалә сакласын. Һәм дә матур гына иттереп Рамазан айына күчәргә насип, керергә насип итсен.